До Керестура зашли на своји драги до Београду зе на 5 мају службено нашчиву на шому Министерству просвити, младежи и спорту. Руски Керестур, jak matku Rusnacov u Srbiji, hosti do Slovackej naščiveli, poneže su i sami Rusini i aktivni i u rusinskim ruhu u Slovackej. U Perši naščiveli u Keresture školu Petro Kuzmijak, gde ih prijala direktorka Helena Pašu-Pavlović s sotrudnikami, naščiveli po patrali školu i internat. Potim pošli do Ruske matke, gde ih dočekao predsjedatelj Đura Papuga s svojima sotrudnikami, a već i do Nacionalnog osovitu Rusnacov, gde ih prijal predsjedatelj Vršnog odboru i sekretar Nacionalnog osovitu Željko Kovač i Tanja Arva Plančak. Zos Nacionalnog osovitu hosti pošli naščivit i Kerestursku parohiju Svjetoga oca Mikolaja, gde ih prijal otec paroh Mihajlo Malacko, a zos Kerestura otputovali do Kuli, gde naščivja našu grekokatolitsku parohiju i manastir otcov Vasilijanov. Jak doznavame, hosti na jutre naščivja Novi Sad.